Whakalawhalai atu go sarā ngawa mo hane hatu tola to wala tala tutupu ke lata e mo awhiawhi nei. Whakamua kua hiki tua e tuanga ko visi hongfulu mahiwa he motu mai he papahi ongo whakawho lanu ango ke he lanu moana. Mai he whakailoanga he whakatuwhono ne whakahoko ai he ahotuloto he whaitap kua mole na kai whai tangata fō ko pikisia ke ngā ngāo. Hane e to wala tala ia. Nā kai whai tangata he mga honei ko pikisia he ngā ngāo ko visi hongfulu mahiwa. Pehe mai takitaki ulu whakatonu he whahinga hua malolo sino, Gayleen Tasmania, ki he tau whakailoanga whakatuwhono kua mole, kua ngā hua oloa e whahinga hua malolo sino, mo e tau matakau lango matai, ke lewe ki mo i puipui e motu mai he ngā ko visi he malikise haki ki lunga. Tu maua ngai ni e tau hatakianga ke he tau tangata he motu, ke mai launga e tau malolo sino, ka ngā me na kai malolo, ke nofu i kaina mo e hea e whalinga ngāo Niue ke he whātaha nā kai. Koe aho whakamua hanei ke lata mai tau sivianga ko visi hongfulu mahiwa, he tau pāsese ne whenonga mai he whakalele i niawhi. Tō whakatoka mai e tau whakailoanga ki he tau sivianga nei he awhiawhia mga aho ki he kupenga hila ko visi hongfulu mahiwa he motu, ka whaitangata fō he tau pāsese ko maua he ngāo. Whakatumau e tau ofisa whahinga hua malolo sino, mai whakatuwhono ke whakamanatu atu whoki ke he tau tangata he motu, ke nonofo mau tau siuse, ke he tau hikianga, ke he papahi ongo whakaofo he motu. Moi kisi atu ke he kupenga hila ko visi hongfulu mahiwa he motu, ke lata mai tau whakailoanga laulahi. Ne whenaunga mai e Ambassador mai he motu Gosaina, His Excellency Wang Xiaolong, ke he motu he wakalele hea hui niawhi. Ko ia mo toko tōru hana tō whisanga hua, ne whenaunga mai he wakalele. Mai ke BCN News ke tapa ke i hana whakawhilewe ianga, mo lilifu palemia ke he pungi nei. Toko tōle tō whisa ne whenonga mai ke he motu i niawhi mo Ambassador mai Saina. Toko ua loa mai he whahinga hua politika ko Zhang Ben Moju Wan. Ko e ofisa ke tōruaki ko Pang Jian Sheng mai he whahinga hua economic mai commercial. Ke he pungi nei ne whakawhileweia e lilifu mai palemia Dalton Tangelangi pihia mo tau i ki pule he kapeneta ke he whale whono ua. Ko mai ke whoki a Wang Xiaolong ke whoki hana tohi whakamau letter of credentials ke he palemia he pungi nei. Whakalataha tu whoki e lilifu Xiaolong ke he whahinga hua le kua tu whakaofo he motu he awhiawhia honei. Tō whakalaulahi BCN News e whenonga he Ambassador ke he motu a toliu he ahungafua he whahi tapka hau. Ke he whahi tapka mole ne whenonga mai lilifu i ki pole he Foreign Affairs Hanu Silani ko Mnanaia Mahuta mai hana matakau ofisa ke he motu. Ke he hana tau mga whakahiku ne nofoi ke he motu he aholotu ko mole ko mea ke lilifu ko Mahuta ke whelewea me matakau he tau mamatu whiwhine he motu. Hane to wala tala ia. Ke he pungi lotu he whai tapka moale ne whakawhileweia i lilifu i ki pule Nanaia Mahuta me matakau downers ke mali e wakalele. Mui mai hana whakawhileweia anga mo tau mamatua whiwhine ke he whale tolo makini i alofi kua lahe whiwhia mo mahuinga. Mai ke BCN News ke whakatutala mo i ki pule me whakamama mai e ia e mahuinga he whakawhetuianga Niue mo New Zealandi. Ko kisia ke he whakamulianga ke he tātohi whakamau fōu, ko e Statements of Partnership ne whakamoli he tau takitaki he kautune ua, e puhala atu ki mua he whakawhetuianga nei. Pehe mai ki pule tola he mita ke ngā hua Niue ke le veki mo i puipui e motu mai he ngangau ko visi hongfulu mahiwa he tautau kua mole. Ko talahau mai fōke lilifu e mahuinga ki alfa mai whakaako hatu tolo e tau whaata he motu ke eke mai tau takitaki. Hako lau tolu ni koe tau takitaki he kautu ano iha. La he whakaoe e lilifu ko Nanaia Mahuta ke he tau tangata he motu kua whunuala mai mawhala hana whenonga mai ke he motu. Mo ia manake a ia ke whakamtumau e tau whakawhetuianga he tau motu ne ua ke lata mai ano iha. Ne whenonga atu e lilifu i ki pule ke he motu ko tonga he pungi lotu kua mole. Ko mai ke whoki Ambassador mai he motu ko Japana lilifu ko Ito Kuichi ke whenonga mai he wakalele he whahitap kua mole. Ne whenonga mai ia mo hana toko ua ko Ito Misako mo hana tohi kupu ko Takada Isami. Ko e whenonga whakamuha ne he lilifu ko Ito Kuichi ke he motu.
Ke pongi aho ua he whaitop ko mole ne whakawhileweia e lilifu ambassador ha Iapana I to Koichi mo e palimia he kautū lilifu Dalton Tangelangi mo tau ki pule he kapeneta ke he whalefono ke waki. Ko mea ke fōki ambassador ke fōki hana tohi whakamau letter of credentials ke palimia. Ke he hana whanafuanga ke motu he whaitap ko mole, ne whenau ngātua I to Koichi ke he aonga tokolunga Niue, ke kisia poko aonga fōu, ka talanga mai he tauranga matai he grassroots human security projects ha Iapana mo Niue. Ko mea ke whokia ia ke tanu e taha kauniu ki mua he poko aonga ka talanga fōu ke he aonga tokolunga Niue. Ko mea ke whokia ia ke kiskisi atu ke poko malolo sino fōu he aonga. Pehe mai hukui ulu aonga he aonga tokolunga Niue, Moira Jackson, mahui nge tau whalene kua whamanatu atu whoki kia whingo kula sea. Koe tangata uho ki he tau whakahaloanga nei kua tau se ke langwata e tau tangata he hato tola motu. Kua liutuai e ambassador hana toko mua wai tohi kupu he wakalele I niafi. Mai pēnā hata tola tau wala tala tutupu ke lātai mo awhiawhi nei. A tō liwa e tō tōru ke whelewea he aho tuloto ke lātai mo tau wala tala whakaperitania. A tō liu ke whelewea kia munuina.